See the puppet on the string, that's you. Ready for a new round. So tragic, pure magic. Now what's the final score? Count. Got a code in my head and a... Vítajte pri dnešnom videu. Zdravím vás tuto od nás zo Sokoliec, z mojej domácej posilovne. A momentálne dneska máme tréning prsia, ramena, ktorý vám dneska ukážem. Začínam vždy tuto na multiprese so šikmou lavičkou a ďalší cvik budeme mať vlastne jednoručky na rovnej lavici a potom ideme ďalej, potom aj ramena. Toto je vlastne už druhý tréning prs tento týždeň. Vždy v pondelok mám prsia s bicepsom a v piatok mám prsia s ramenami, takže ďakujem, že ste tu a poďte sa pozrieť na to, ako cvičím. Tak, to máme vlastne za sebou štvrtú sériu. Začínali sme z 2x20, ďalšia séria išla 20-10. Prvá séria bola na prázdno. Potom sme mali sériu vlastne 20-10-5, čož na tomto multiprese je 94 kg. Teraz máme 80. Posledná séria a ideme na jednoručky. See the puppet on the string, that's you. Ready for a new round. So tragic, pure magic. Now what's the final score? Count. Got a code in my head and a world painted red. When I rewrite the rules, you'll be wishing you fled. Right is wrong, wrong is right. Welcome to my neon night. Right is wrong, wrong is right. This is my fight. Welcome to my cyber ray, my electric domain. Win or lose, it's my game. Are you sane? Such a shame. Welcome to my cyber ray, driving all the world. Takže prvú sériu sme si dali takú rozcvičovaciu s 30-kami. Vyskúšame ďalšiu sériu, dáme si 42 a tretiu sériu pôjdeme s 36-kami. Uvidíme, ako to budeme cítiť. A poslednú sériu pôjdem buď zase s 36-kami alebo s 30-kami. Can't erase the final boss with the smiling face. Never felt so good being the disgrace. See the puppet on the string, that's you. Ready for a new round. So tragic, pure magic. Now what's the final score? Count. Got a code in my head.
Takže mali sme jednoručky na rovnej lavici a teraz nasledujú vlastne kladky. 3 série z vrchu, 3 série zo spodu. Začal som na 20, teraz tam mám naložených 30 a idem dať pekne 12 opakovaní. Right is wrong, wrong is right. Turn the darkness into light. Right is wrong, wrong is right. Welcome to my neon night. Welcome to my cyber rain, my electric domain. Win or lose, it's my game. Are you sane? So such a shame. Welcome to my cyber rain, driving all the world insane. What a thrill I can't contain. All the game, I've never felt so good at causing pain. I'm the glitch in the code you can't erase. The final boss with the smiling face. Never felt so good being the disgrace. See the puppet on a string, that's you. Ready for a new round. So tragic, pure magic. Now, what's the final score? Count, now. Got a code in my head and a world painted red. When I rewrite the rules, you'll be wishing you fled. Right is wrong, wrong is right. Welcome to my neon night. Right is wrong, wrong is right. This is my fight. Welcome to my cyber rain, my electric domain. Win or lose, it's my game. Are you sane? Such a shame. Welcome to my cyber rain, driving all the world insane. What a thrill I can't contain. All the gain, I've never felt so good at causing pain. Causing pain. Right is wrong, wrong is right. Turn the darkness into light. Right is wrong, wrong is right. Welcome to my neon night. Welcome to my cyber rain, my electric domain. Win or lose, it's my game. Are you sane? So such a shame. Welcome to my cyber rain, driving all the world insane. What a thrill I can't contain. All the game, I've never felt so good at causing pain. I'm the glitch in the code you can't erase. The final boss with the smiling face. Never felt so good being the disgrace. Teraz si dáme ramena. Začíname vlastne týmto cvikom na predné ramena. Vždycky tá rozcvičovacia je okolo 15 s prázdnou tyčou. To mám vždycky ako rozcvičovaciu. Vlastne ďalšie 2 alebo 3 série mám tuto, podľa toho ako sa cítim, ešte možno pridáme a následne pôjdeme na ďalší cvik na ramena, ešte tam máme 2 cviky na ramena. See the puppet on a string, that's you. Ready for a new round. So tragic, pure magic. Now, what's the final score? Count, now. Got a code in my head and a world painted red. When I rewrite the rules, you'll be
Takže aktuálne si dáme tú poslednú sériu a ideme na upažovanie na bočné ramena. Sa nám vyprázdnila posilka. Aktuálne sme tu sami, čo je super. To je perfektné na tom gyme, že naozaj to vie mať človek absolútny kľud. Ale už nebudeme kecať. Be wishing you fled. Right is wrong, wrong is right. Welcome to my neon night. Right is wrong, wrong is right. This is my fight. Welcome to my cyber raid. My electric domain. Win or lose, it's my game. Are you sane? Such a shame. Welcome to my cyber raid. Driving all the world insane. What a thrill I can't contain. All the gain. I've never felt so good at causing pain. Causing pain. Right is wrong, wrong is right. Turn the darkness into light. Right is wrong, wrong is right. Welcome to my neon night. Welcome to my cyber rain. My electric domain. Win or lose, it's my game. Are you sane? Takže ideme na poslednú sériu na bočné ramena a potom si dáme kladku na zadné ramena. Sane, so such a shame. Welcome to my cyber rain. Driving all the world insane. What a thrill I can't contain. All the gain. I've never felt so good at causing pain. I'm the glitch in the code you can't erase. The final boss with the smiling face. Never felt so good being the disgrace. Tak, to bude náš posledný cvik na ramena. Potom si dáme ešte jedno brucho. A keďže je dneska piatok, mne sa podarilo ísť cvičiť skôr, tak si dáme bazén aj s deckami. A čaká nás oddych do nedele, keďže v nedelu cvičím zase. Welcome to my cyber rain. Driving all the world insane. What a thrill I can't contain. All the gain. I've never felt so good at causing pain. I'm the glitch in the code you can't erase. The final boss with the smiling face. Never felt so good being the disgrace. Máme po tréningu. Bohužiaľ ja som teraz zistil, že asi mi nenahrával celú dobu mikrofón v posilke. Takže dúfajme, že tam bude niečo počuť. To uvidíme, keď si to pustíme. No a keďže mám po tréningu, videli ste teda tréning prsia, ramena. Na konci som mal ešte brucho, po tréningu si dávam takúto rýžovú kašičku od BMK Oviny. A čo som vám zabudol, ešte s kávičkou samozrejme. A čo som vám zabudol spomenúť je, že sa mi podarilo pre vás vybaviť zľavu na zberateľské produkty od Peptid House. Takže není problém, môžete používať kód Jozef10, mal by už byť nahodený, funkčný. Takže ak potrebujete akokoľvek veci ohľadne tohoto, kľudne sa tam pozrite. Muchy veľké, kone z toho tepla. Takže kľudne peptidhouse.com s kódom Jozef10, veľmi ma tým podporíte. A ja ďakujem, že ste dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vám tréning páčil a kľudne mi napíšte, že čo by ste chceli ďalej vidieť. Kľudne do komentára sem dole na YouTube, nezabudnite si tam dať odber, zvonček a like a všetky tie veci, ktoré tam treba. A samozrejme ma sledovať. A ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť. Ja sa idem už pustiť do mojej kaše, takže
Čaute, dobrú chuť.